Pozdrav, dobar dan svima koji nas gledate i slušate, koji ste tu. Eto, počinje nam drugi dio sezone, prva utakmica je u nedjelju sa Veležom. Što se tiče našeg protivnika, mislim da i Velež kao i mi malo su promijenili igrački kadar, doveli su par novih imena. Mislim da se radi o dobroj ekipi što su pokazali u kupu protiv Radnika koji je isto izuzetno se pojačao, koji je promijenio ekipu. Što se tiče nas, očekuje nas naravno izuzetno teška utakmica. Što se tiče nas, raspoloženje ekipe je odlično. Radimo, treniramo i nadamo se da ćemo popraviti utisak s Koševa. Analizirali smo utakmicu, vidjeli naše nedostatke i nadamo se da ćemo ispraviti te nedostatke u nedjelju. Nadam se da ćemo upisati 3 boda i pozvao bi sve navijače da dođu na utakmicu i da nas podrži.